Molweni bethu nanegama likaJesu waseNazaretha. Mfundisi ucasi ke lona bethuna. Amen. Benizidlalele nje ke apha endlini nje kwase wahlala nje lo mhlabelelo wathi ukuhlala kuwe kumnandi kunokuphila okuphakade. Ya ngizaqhothoza ke into yaba siyaphambili ekudlaleni keyboard nasekuhlabeleleni because I believe ke ukuthi uNkulunkulu yena uyayiva lento ndifuna uyenza. Amen. Naba ke voice yami ke komnandi lomhlobo futhi ngeke ukuthi kangaka ku keyboard but ke ya make siqhubeke masiyeni ke.